Very good. Yes. Koguo aruto aku ni maraguthikiriria na maranjira riu ndagitari tugucoka tuthikiririe mwarimu witu mana matiragwita ndagitari mwarimu witu tukumuruta kundiramera this Wednesday nigo make sure ni tugakorwo na talk show yake thini wa Kameme FM official fan page on Facebook. Koguo makiumira na maumira mawira macokeo haria Kameme FM official fan page methe ndagitari kana mwarimu wao ni makumuthikiriria makiumira mawira-ini. Koguo karibu sana. Turenda kuria stress ni kindu riu ithuĩ na ithuĩ tariu ni twamenyerire kuga ni ndina stress ni to misuse ritwa riu na ni tuthia riu tu graduate tukoga ni ndiraigua ta ndina depression ta makane ndagire depression tuthie stress ni ki ni wega stress ti undu complicated ni riria mwiri waku warega gukorwo ni ura function wega normally tondu hena maundu marakugia na maundu macio no makorwo mari psychological na no makorwo mari emotional na no makorwo me maundu social riu koguo ni hindi iria mwiri uraigua mirigo iria wigireirwo ri ni uraremwo ni gukua riu hau niho tugaga mundu ni anjia kugia na ki na stress. Yes. Na tondu tikigeranio tureka ri no tuge na njira huthu atiriri stress ni what you make it to be. Yes. No stress no kindu o giothe no stress ni gucongiha no stress ni guthakara no stress ni besha kugia besha nyingi na no stress ni kwaga koguo ri no stress ni gutunguha kana kuhinja. What are you saying? It is true. Stress is what you make it to be. Yes. Na the other thing jugi atiriri ti stress yothe koragwo njuru. Stress ithukaga ya tuika excess. Yes. Tondu we require a small amount of stress niguo tuhote gwika maundu. Yes. Tuhote kwarahuka. True. Koguo tutige kumirora negatively. Yes. Koguo atwira stress riu ungiuga riu stress ni kugieka anyway types of stress mithemba ya stress ni iriku nigetha riu tuthi tunyitite mithemba ya stress ri muthemba wa mbere witagwo hypostress. Hypostress ri ni ga stress kanini tariu kuhindi mundu anyitaga cabi cia ngari agacoka kanjia gucicaria agacicaria o agicaria ri akaririkana enacio moko riu mundu ucio akoragwo agicafa from hypostress tondu riri ni ta kuriganirwo kana kwendaga kuga atia ona no uige bairo haha kiria gutuini ucoke utinde ukimicaria ucoke utinde ukimicaria ona wite andu angi magucarithie kana ngwendaga gukwira atia kaundu kau ni kariganira koguo ni witagwo hypostress neyo kila mundu ni amigiaga na ti njuru tondu ni icuvaga tondu no we ugaga atiriri ndiracicaria ndicinyitite ngugago koguo yo ti stress njuru. Very good. Haya, the next one nino twitaga useful stress kana eustress. Yes. Tuga stress yothe ndikoragwo njuru. So useful stress ni riri ni twaguo mundu wonaga agiukira agathie wira mundu thathiaga wira ati ni tondu ni endete wira ndimu ni njigua ndirenda gukoma no igua ndirenda gukoma no ri wina bills no nginya njukire riu tondu riri ti kwega ni wina bills wagirirwo kuriha ona mundu ndarihaga school fees ati tondu ni endete head teacher aca ni kumenya ciana ciaku ciarega guthoma ri kuingatwo ire ikaraga kambe cireketie kiromo niguo na andu ni mariugaga iria ni bari ya ng'ania riu ga stress kau ri gatumaga tu meet deadline ri niko tureta useful stress. No nginya urihe nyumba neyo ti stress njuru no nginya wihurie ngari maguta kana wongerere exactly ona mundu wa nduthi uguo ri niguo akuwe andu muthenya mugima ri akoragwo riu neyo tureta useful stress ona ndereba ya matatu riu maundu macio magutindikaga niguo urute wira gukuwa ndari umushara exactly na he maundu mekwaga haya type iyo yengi ya gatatu ri neno riu twitaga distress kana depression na riu ni twaingira stress iria itari njega tondu ici igiri cia iguru ri twauga ni njega ni normal stress ni normal stress ni cia gugucanjamura stop sleeping wake up no riu wage no tureta depression ri ino riu ni negative na muthemba wa stress it is a negative stress tondu itumaga wajie kweyeheria kuri andu in fact one way of knowing that you have depression
is nä rä rä a å iguaga ndå renda å horo wa andå, ndurenda kwaria na mundu, ndå renda kwaria å horo wa må ndå. Rä u nä wamenya nä tarä må twe waku å koragwo å ihå rä te, nä wendaga gå tinda å gä ciria maå ndå macio marakå gia na kå u thä iniä, no kona andå aya angä ta maikarä te wega å gå cinda. Rä u nä wanjia kå ingä ra stress level ä rä a ä tarä njega. And then now the fourth one tå mä taga hyper stress, na nä yo må ndå agä aga before a committed suicide. My God. Na no nyende hau må ndå understand wega. Yes. Å ngä gä na depression rä weyeheria kå rä andå. Andå mangä å ka makå gucie magå cokie harä a marä rä, depression nä å kå hota kå mä manage. No mangä ehera rä, na nä kä wonaga andå arä a moragagwo må no nä stress rä na maga commit suicide nä athuri, tondå athuri maugaga gå tirä må ndå rå me nyina wa å rä a å ngä. No rä u atumia mangä ona må tumia ndanoka kanitha rä, nä magå kå ria nä kä, nä mekå ria kå rä o rä, ndå nathiä wä ra nä kä, na nä mokaga nginya magä kuonaga, å iguaga merana ng'ania tå tinamuona reke tå gere gwake, reke tå gere gwake. Rä u må ndå å cio angä korwo nä ekå geragia kwä yeheria rä, nona nä acokio. Rä u nä kä o raigua wagä a na depression å ngä aga må ndå å gå kå rå mä rä ra, tondå nä ta kå ra å rageria kå ra, ndå renda maå ndå ma andå, å renda å gaikara å guo å gathiä jimu, å gathiä kå okuä na kå wä ika. Exactly. Na ndå renda kå araia na thimå, ona no ikare å tarä thimå tondå you don't care. You actually rä, you shut the outside world. Wow. Wendaga the outside world ikoragwo ikå nogetie. Na nä kä o rä u from there å ngä aga må ndå å gå gå tengeria akå gucie rä, agå bagabagie, å gå thiä rebu ä ngä ya kuona you have nothing to offer in life, nobody loves you, å commit suicide. Ta njä ra atä rä rä, rä u twathiä harä a oiga nä hyper. Hyper rä u nä weo atä wä na depression, nä weyeheria kå rä andå, na andå nao nä marega gå kå rå mä rä ra. Okorwo rä ngä å rarä må tumia na nä å rahikä te na wä na twana, må thuri nä akå rekereria andå anyu nao, okorwo nä brother ciaku ciona wacoka må ciä nä gå kå hå ra cirakå hå ra, rä u nona må ndå å cio akaga mwene. Rä u må ndå å cio aga mwene rä athiaga rä u hau aga commit suicide. Very sad. So most of the people who commit suicide they suffer from hyper stress. Wow. Yes. Na watå ra yanjagia na ga stress kau kanini å thiä te ndauga hyper yumanagia na depression. Depression nä no waigua rä rä maå ndå nä marakå ritå hä ra na nä wanjia kå rega gå ikarania na andå wameherera. Rä u hau nä ho thiaga to the next level. Waga må ndå wa gå kå gucia rä å gathiä to the next level ä yo rä u ya kå ingä ra into suicidal thoughts å ga commit suicide. Wow. Symptoms of stress. Ungihota dariri, ungihota atia kumenya wina stress, ungihota atia kumenya murata waku wina stress nigetha ndagakinye kuu, dariri ni iriku? Symptoms cia stress ni nyingi. I can say a few. Symptom ya mbere ri, ta riu ungikorwo uraheana karugano ri, ukauga hau tene tene ni hari nguku, wacoka ukoria andu atiriri ngugite hari ki ngai sorry ngai tondu andu makarigwa atiriri ndari mugoroki no uraheana rugano. Wona andå cio mathiaga makatinda makĩriganĩrwo ũrĩa marauga, ĩyo nĩ sign ĩmwe yake atega tene tene nĩ harĩ ngũkũ, arabu akauga ngugĩte harĩ kĩ, akaririkanio okorwo nĩ mwarimũ akaririkanio nĩ twana harĩ ngũkũ, arabu agatũria ngũkũ ĩgĩka atĩa, ngugĩte ngũkũ ĩgĩka atĩa. Rĩu twana tũkarigwo atĩrĩrĩ nũ ũraheana rũgara. Rĩu ũngĩona ndũrahota gũ concentrate rĩ, ona kwĩ andũ amwe rĩmwe moragia atĩrĩrĩ wĩtagwo atĩa, ũkaigua okay it's like you know nä gå tirä må ndå wä tagwo guo, gå kona må ndå å cio maindi yake må tirä hamwe. Rä u that kä rä a kwaga kå gä a na poor concentration yonanagia wä na stress. Haya ä yo ä ngä rä nä confusion. Na andå amwe nä matuä kaga very confused. No one må ndå athiä te kä oro na ekwendaga gå thi kä oro kä nene, handå arute må buto akaruta kagoti, acoka akarä kia maå ndå wega, acoka agekä ra kagoti agathiä handå akahorera andå makarigwo nä atä gwathi na mbere, onake akambia kå rigwo atä rä rä nä kä kä rathi na mbere, agä coka kå menya å rä a kä te maå ndå nä mekire atä nä mahä tanire. Nä guo ona kwä athuri amwe monaga må ndå acomorire kä goti na hanga na ekä ra na agathiä kanitha, rä u andå marona kä ndå gä comokete nona confusion icio nginya cia kå hingaga ibungo
itafuatanite kana ukora ringi mundu gicipu githi uramwira ona urageria kumwira akauga ati ungiona nyumba ihinguritwo murango ati ene mekuo riu nuona mundu ucio riu ena issues tutire hamwe eni ucio ena issues uima haya iwe ngiri ni irritability kurakara mundu agakugeithia wi mwega ukaigwa mundu ucio wageithia wi mwega akwira atiriri undi ukarigwa atiriri kai niki turorania niki ndamwika yes tempers kumbe mundu ucio ri hena maundu mareka atia maramugia riu kugona ona we ungiona riri uratuika very irritable you have some stress turona kwi andu mathiaga mukawa-ini etia kindu giikara hanini akarehe drama akaruma wita you see akarigwo riu ona andu taya ri ona hari ungi ndaiguire nginya akiuga tondu hari na wita arathua ri akauga riu mundu toyo andikitwo guku niki aramwitia cai rucini agakinyia hwaini riu nona mundu ucio ukora mundu ucio na stress tondu ndarenda ku understand challenge ya mundu uyu ungi haya iwe ngiri ni gukorwo we ukirekondi maundu maria matari mega yes ati taru mundu agwita ng'ombe ri ukoya kadayari ukandika no kamuria atiriri wajita ng'ombe ya black kana ya red ukandika ng'ombe ya black alafu akakuria ya mutumia kana ya mundurume ng'ombe no rukana ng'ombe heju riu nona mundu ucio akarekondi to maundu turia toru arauga maundu siri record maundu siri matangi muteithia na ara record maria moru ni maria moru agacoka akaiga gabuku kau wega ati ni gakaruririkania ati ni gakarutwo hindi ya cira riu nona mundu ucio mutire hamwe ena stress iwe ngiri andu amwe mena stress ri okorwo ni athuri kana atumia ri ni mendaga maundu macio ma toro muno riu wahota gukora muthuri afuatite mutumia kuri arutaga wira mutumia nake ni akoragwo akimenya muthe uhoro wa gugio ni uhoro wa kihiko ni arenda gutua nyeni aya agoka nginya riu kuri arutagira wira nawe ringi ni wirite atumia angi ati wona ukari erwo ndurikuo no riu ri ringi uria akora ri ndukumwirite riu akamwira hana riu uguo ukora mundu ucio ena ki ena sexual increased need for sex na ngiri mathiaga zero it can go the other way zero ugakora atiriri mundu ucio ndari undu endaga ndarenda kuhutio na ndarenda akamba gaikara giti-ini haria giti-ini sitting room-ini ageterera andu othe makome ona mutumia akome alafu akathia nyemerete kahora ndagokire ndakamugie angigwa tu haga agamba tarenda gukira agacokoroka agakoma giti-ini agakoma giti-ini riu nona mundu ucio level yake ya stress ri iguru muno undu ucio ngi ni kuriganirwo forgetfulness ona hega story ndaheagwo very interesting muthuri akuite twana agitutwara gwake tondu ni tucucu tugakirugirwo ni cucu riu muthuri akinya hakuhi na kuria mathiaga ri akirugamia ngari kando ihurite twana agithie kugura credit arikia kugura credit ri okire akiuma nduka-ini haria aigite ngari ri agikorana na makanga muthe ni tuinuke akihaica matatu twana tugitigwo tupakitwo bara-ini riu tuikaraga hau tukorio ni andu niki twekereire guka na guka ni inukire na ndirakwira ma ngai ona gukiri andu mokaga ona taru guku Nairobi magoka na ngari agacoka mundu akamitiga parking akahaica matatu ni akainuka akaririkana inuka mucio niguo araririkana atiriri atigire ngari parking-ini iyo rakionania stress levels ciaku ciguru muno yes riu ucio ni undu ungi undu ucio ungi ni unethical behavior kaigua mundu ati anyitirwo ari nguku iguru ungi mburi ukarigwa atiriri ungi cucu wao riu maundu macio mothe maundu macio mothe uiguaga magituika nethiko mundu ageka kiundu andu makamakari mundu agia na mathina macio tondu wa stress mundu ena stress ri ndarizonaga correctly na nikio ari wega tugerie kurwa na stress because igutindikaga igagukinyia handu hatari hega ni njui causes icia stress ni nyingi no ukihutie cigana ona hari ingi nayo twitaga fault finding fault finding ri ni mundu ati thaa ciothe akoragwo agicaria kaundu karia wina ko gatari kega
nona riu ona mundu ucio ahitanagia na andu muno wona watungua ukaigua jia gukwira atiri wona riu uyu uria anorete uyu riu ni githii uyu ariaga irio ta githii riu nona mundu ta riu angikorwo ni muthuri akwirage ati arona ta arehire githii gia 3 face mucii ni anjia gugu stress ningi wahinja uyu nake ndaumanaga ni mundu wa uguo andu acio makoragwo tha ciothe maracaria faults ri their level of stress is very high gutiri undu aiguaga mwega gutiri undu onaga mwega ona ungimutwara matu-ini akore gukoragwo na milk and honey akuga ti balanced diet ni arenda vegetables ni arenda vegetables na matu-ini na matu-ini gutiri kundu ungimutwara akene aturaga onaga o mahitia yes riu ucio ni mundu wina levels yake cia stress too high are very high wow causes yes causes cia stress ri undu wa mbere ni kwaga lack of appreciation tari ungikorwo ni wikaga maundu na andu appreciate ri maundu mega mega ri andu aingi ni magiaga na stress true nona tari muthuri riria araruta wira ri ginya ciana na mutumia ni mamenyaga uria muthuri akinyaga akiinuka tondu akoragwo akuite indo nyingi a balance between two paper bags yes riu akiingira uguo woiguaga ginya nyina niwe uhinguraga murango mbere na kera ciana ikarai wega baba wanyu ahituke nona no riria muthee abutwo wira akorwo atari kindu uiguaga mutumia akiuga atiriri wethie wega urenda kunjuragira ciana ta muthuri ta arathia agikagia mateke ta bunda nwanyita riu muthee ni na ni nyumba riu muthee ucio ukona kwira ciana ciurage riu ngori mutumia ugaga tondu ungiaga kanyamu riu ndukoragwo na value arafu ukakiririkana tondu andu ni mariganagirwo na ihenya muno muthuri no akorwo ni akurorete wega for a long time kana ona mutumia ucoke ringi biacara iria ararutaga ri ithie no andu aingi ni marekaga ku adjust riu manjagia gukuona current ri mathina maria winamo makarega guku appreciate ugafeel uru muno riu lack of appreciation ri it is something causes stress causes stress koguo ni wega wona mundu ari muthaka kana athondekete gacuiri wega ukamu appreciate kana ni agwika wega appreciate ugathengio exactly wow I love ona mutumia agithie saluni wone ni athondekwo wega tiga kuga ndikunutite ni riu ona athuri amwe maikaraga uguo matiramenya nginya ona mutumia muthuri etia cai mutumia oyaga gacuiri kanini agaikia cai ni niguo ga topiki mundu ni agikoragwo ari desperate aigue ni ara appreciate I love that yes riu akorwo he kindu twage kwanza ithuĩ twaragia rũthiomi rũrũ nĩ tũnyanyanaga muno we don't appreciate each other na no igua nĩ cause stress ndũĩ na ithuĩ twathire tũgĩtuĩka materialistic ona muthuri okĩra rũcinĩ handũ arore ũrĩa mutumia njibaĩte rĩ oragia kana ngũkũ nĩ ihetwo maĩ ng'ombe rĩu onacio nĩ mũndũ mekaniko ahuana ta kĩrĩa okorwo nĩ mutumia nake aruga irio wonaga arugama irio ni ciahĩa aria mariaga meke atia mari riu wonaga ni ta contractor ari construction site ni mojitirire hau gai a lot of them are ko mbeca milioni 2 by the way